Hello guys, so nikaze cyane kuri iyi video y'uyu munsi. So mubabarire cyane, nari maze iminsi nari gukora kuko nari naragiye mu kiruhuko. So gusa nagarutse mbafitiye futures nyinshi cyane, mbafitiye ibintu byinshi cyane mugiye kwiga. Ubu aka kanya akazi karatangiye akanya. So ubwo uyu munsi mbafitiye iki? Uyu munsi uri kwitekereza mbafitiye iki? Okay? So please reba ino video kugeza irangiye kugira ngo ubone futures zose ngiye kubazanira, futures zose mbafitiye. So please be with me, futures zose nzibereke. Reka dutangire rero. Yes, nkuko uri kubibona hano ndi kuri agasobanuye 250 trends. So uri kubibona hano ukuntu biri, ino niyo channel twabakoreye kugira ngo muje mubona videos. So hano dufiteho video nyinshi cyane ushobora kureba, video zigufitiye akamaro kanini cyane. So please genda uyirebe nk'ino imbuga utazi zibaho. Iyi ni video twakoze turi kubereka imbuga nyinshi zigeze ku 10, nkuko uri kubibona ni 10 no kongera hejuru utazi ko zibaho kandi zishobora kugufasha. So please genda uyirebe, ndashira link hasi muri description. Okay? So tukaba tubafitiye na ukuntu wa downloading a movie kuri agasobanuye website. Please tubafitiye video nyinshi z'akamaro. Reba ngi hano ukuntu wa downloading. Abantu benshi barambaza ukuntu wa downloading movies kandi video iri hano. Please genda uyirebe, link zose ndi kuvuga ndazira hasi muri description. Genda hasi ya video urebe, ndashiraho. So please genda uyirebe. So hano akaba ariho uko wakora intro ya video. Abantu benshi nago bazi ukuntu bakora intro ya video nkayino. So please niba utazi gukora intro ya video nkayino, please genda uchecking, genda urebe ino video. So link zose ni hasi muri description. So reka ndekera kuvuga videos ubwo. So reka dutangire na video y'uyu munsi. Ibi nago ari byo bafitiye uyu munsi. Okay? So please genda uzirebe gusa reka dutangire. So uyu munsi mbafitiye iki? Uyu munsi turavuga kuki? So uyu munsi reka nkwereke icyo turavugaho. For example, uyu munsi icyo turavugaho ni ikintu kimwe. Ubwo uri kuvuga nk'ikintu n'iki. Okay, so please nkuko uri kubibona hano ikintu bafitiye ni kimwe. Iki kimwe. No kuvuga ngo nkuko uri kubibona hano ni kuri agasobanuye website. Okay? Hano ni kuri agasobanuye website. Ubu icyo ngiye kukwereka muri iyi video ni ikintu gifite icyo uratekerezaho nawe. Okay? So please gumana nanje mbikwereke. Nkuko uri kubibona iyo ugiye kuri agasobanuye ako kanya bakujyana kuri homepage. Homepage ni ukuvuga ngo page itangira kuri website. Ugiye kuri YouTube bagutangira kuri homepage, cyangwa se ugiye kuri agasobanuye bagutangira kuri homepage. Ni homepage itangira iyo ugiye kuri website. Ni ukuvuga ngo hano uri kubona ko bagutangiza kuri agasobanuye movies. Nago bavuga ngo logging in, registering, shiramo amazina ga oya. Hano ni ukuvuga ngo movies urazibona ku buntu, nta kintu utanze. Hano ni ubuntu, movies available buri munsi wase. We icyo ukeneye ni telefone, computer, buri kintu cyose kirakora. So na internet of course. So genda we checking gusa iki ntabwo ari cyo ngiye kukwereka. Okay, reka dufate for example tugiye kuri agasobanuye films. Hano nkuko uri kubibona barakwishyuza kandi ntabwo ari byo gusa. Iyo wishuye hano nkuko uri kubibona, uri kubona ko abantu benshi mu Rwanda nago biboherera, nago mbega birabakomerera cyane. Okay? Nago birakomeye cyane kwishura kuko nkuko uri kubibona
ibihumbi 20 by'amanyarwanda. Okay, ntabwo mvuze wenda ngo ni byinshi, ariko wenda kuri bamwe ni byinshi. Ariko se ufashe icy'ubuntu n'icy'amafaranga, uri kubona ibintu wabiringaniza gute? Ibintu byaba ari okay, reka nkwereke. Hano ni kuri agasobanuye films, aho murahazi. Hano naho akaba kuri agasobanuye250.net. Okay, movies ziri available. Ugiye kuri hano utayipinzemo domain yabo cyangwa se izina ryabo agasobanuye films, nukuvuga ngo hano nago barakuzana kuri movies, nukubaza ugakora ibintu. Okay, katuvuge hano hari ibintu uri kubona logos, movies background. None si izi nizo movie ugiye kureba? Okay, reka tuvuge wenda just reba ino website ukuntu ikoze. Okay, ariko reba hano. Just reba. Irebere website y'ubuntu, nakwishura nakugirute. Okay, ntago banyishuye kugira ngo mvuge website y'abandi cyangwa se mvuge website y'undi nabi cyangwa neza. Ariko reba, ntago banyishuye pe. Reka mbereke. None si nk'uko kubibona, iyi website imeze gutya. Movies ziriho, movies ziri sawa, movies ni kama ujuju. Movies ni nziza cyane, uri kubibona? Just bireba. No, birebe. Movies izo ushaka. Kandi icyo nkunira ino website, bafite custom support. Features ziruzuye cyane. Features, iyi website nk'uko uri kubibona hano nago yari yuzura neza. Nukuvuga ngo bari gukomeza gushiraho ibintu byinshi cyane, bari gukomeza kongeraho ibintu byinshi. Nukuvuga ngo no website ni nziza cyane. Mbega ntago navuga ino website nje nimba ashaka kureba movies mfite free time, niyo njaho nkajya kwirebera movies. Ntago nje nagenda gutanga amafaranga yanje ibihumbi 20 ukwezi kose. Okay, katuvuge hano nago bereka mbese ninkura ino katuvuge basic na VIP, nukuvuga ngo ni ku kwezi ibihumbi 220 ku kwezi. Okay, katuvuge wenda ningura basic noneho ku kwezi ibihumbi 7. Nawe niba uri umuntu wo gutekereza, ubwo ufashe ibihumbi 20 ukagenda ukigurira popcorn, ukaza hano ubwo ufashe kuri agasobanuye250.net ukareba films, ukareba movies zigezweho, uri kwirira popcorn kugira ngo uje hano ugure filime. Okay, hari igihe naganiye n'abakoze ino website, noneho ndababaza, none si kubera iki website yanyu movies ariko ubuntu? Movies zose nk'uko uri kubibona hano ni ubuntu. Kandi utagira ngo nago zikora. Reka nkwereke. Ninkirikaho kadufate ino wenda. Okay, urikubona ninkirikaho movies zirakora neza, nta kibazo zifite. Nukuvuga ngo movies mbega ni nziza cyane. Irebere. Ninkirikaho ndatangira kuyireba. Ariko se hano irebere. Katuvuge wenda shiramo email yawe na telefone. Okay, nukuvuga ngo ino ni process ndende cyane. Hano bari kukubaza ngo ushiramo email cyangwa se telefone yawe. Ako kanyo uri kugira barakujana he? Aho kwishurira. Okay, so numara gushiramo email hano bari kuvuga ngo tangira gusa, barakujana aho kwishurira. Narabikoze. Okay, so please nkuko uri kubibona nugenda hano ni kubuntu. Okay, agasobanuye ino link ndashira hasi muri description, ugende nayo uyirebe, iraba ya mbere hasi muri description. Please genda checking hasi. Ino website ni ubuntu, nago utanga amafaranga, nago mbega utanga amafaranga yose. Noneho ndacyakomeje. Nkimara kubabaza kubera iki
website yanyu ari ubuntu, movies ari ubuntu. Noneho CEO arambwira no website twayikoze kugira ngo abantu babone movies ku buntu, abantu baratanga amafaranga yabo ku bintu birashira, okay, ibintu byose birashira, ariko okay, wenda twavuga ngo quality cyangwa siki, ubwo watanga 200 uri kubona icy'ubuntu. Oya, comment ndazishaka hasi muri description, okay? Ndazishaka hasi muri description, mumbwire hasi, okay? Ndazishaka hasi ucommentinge ikibazo cyawe, okay? Icyo uri gutekereza, igitekerezo cyawe, icyo uri gutekereza. Okay, nka hano tugiye hano, nkuko uri kubibona 2020, uri kubona ino, ni kuvuga ngo copyright ntabwo ari yabo, copyright ntabwo ari yabo. Okay, reka nkwereke copyright, kano kamenyesheje website copyright. Ni kuvuga ngo ibintu byose biri hano ntabwo biri kuri ino website, ahubwo biri kuri ino bahita ngo ni Vincent cyangwa se Volsung, ntabwo mbizi, gusa copyright ntabwo ari yabo. Okay, reka tugende hano, nitujya hano tukajya hasi, uri kubona copyright 2022 agasobanuye, urukumva? Ni kuvuga ngo copyright ni ya ino website powered by agasobanuye250 team. Okay, website ifite icyemezo, website nkuko uri kubibona ni sawa, ni wane, ariko ufashe ikintu cy'amafaranga ugatanga amafaranga yawe uri kubona icy'ubuntu, ibyo bintu ntabwo bibaho. Ibyo bintu nawe ubikoze ntabwo ndi kugira ibyo bintu byabaho, ntabwo byabaho. Okay, so nicyo nakubwira. Okay, genda kuri agasobanuye250.net utangire wirebere movies. Nziko benshi barabikoze, nziko benshi batangiye kujyaho, kuko igihe twaganiye na CEO wa ino website cyangwa se wa developinze ino website, yambwiye ko website yayikoze neza, yayikoze kugira ngo abantu babone website, babone movies nakuruha mbega nakwishura n'akantu cyangwa si ikintu. Okay, uri kubona ko movies ziriho, nakiritseho nabiberetse byose, kandi ni wishura niho uragira mbega ni movies, ni movies zisa, ni movies zimwe, movies zisa, nkuko uri kubibona. Uri kubona ko hano menu, ariko reba ino menu uri kubona hano hari ikintu, urambwira, ariko reba hano menus, blogs, hano barandika buri munsi blogs, download, uri kubona ino future yo kudownloadinga movies hano bayifite. Hano baguha movies ukareba ukayisiga, nushirana n'amafaranga bakaguta hanze. Hano ho kubunu ukadownloadinga movies. Video ndayishira hasi muri description, hano nakoze video yo kukwereka ukuntu ushobora kudownloadinga ni video. Nakweretse video ukuntu ushobora kudownloadinga movies kuri ino website, kandi byarakoze 100%. Abantu barebye ino video barambye ngo ino video yarabafashije cyane, kuko yaberetse kandi bashobora kudownloadinga movies. Bamwe barambye thank you so much, baranshimiye cyane. So please genda wirebe ino video nayo niba ushaka kureba ukuntu ushobora kudownloadinga movies. Hano just genda kuri agasobanuye250.net, uri kuhabona hano .net. Ako kanya numara kugeraho ukirike download, cyangwa se niba ushaka kureba movies ya mbere ikirike uyirebe. Ntago nakubwira ngo urishura, n'ubuntu. Cyangwa se niba ushaka kuba muri team, just klika hano, uri kubona register. Ntago mvuze ngo ni amafaranga, reka nje nkwereke. Ninjaho n'ubuntu, byose biri hano n'ubuntu.
Okay, wenda wavuga okay, uno ari kuvuga ibintu byinshi, bamuhaye amafaranga ngo avuge ino. Oya, ntabwo bamuhaye amafaranga, byose mukuri kubibona hano ni ubuntu. Ushyiramo email na username, password. Ni ukuvuga ngo hano mukuri kubibona bagusaba na password. Okay, ngera hano bari kugusaba password. Ubwo si umuntu nafata email yawe cyangwa se telefone z'inamba zawe, ntabwo yaragenda muri kuri account yawe. Wenda uzi iki, hano bari kugusaba amafaranga, kuvuga ngo information zawe zose ziraba ziriho, kandi hano na password bari kugusaba. Oya, ibaze. Okay, uri kubona hano shiramo ibyo nababwiye na password n'izina ryawe. Benshi bamaze barambye, ubwo ndacyari kuganira ku byo naganiriye na nyiri ino website. Okay, arambwira ngo rero timu yabo imaze kuba nini cyane. Okay, timu imaze kuba nini cyane, no kuvuga ngo hano bagiye gukora ibintu byinshi. Website iracyaje mbere, website nibwo iri gutangira. No kuvuga ngo hano niho bari gutangirira, bagiye kubazanira futures. Nico gituma naje natangiye ino channel bazanira ibintu bitandukanye cyane, ariho videos, akabaho ibintu byinshi cyane. Okay, nka hano nk'uko uri kubibona dufite icyo bita ino bayita footer. Bafite ino website ifite icyo bita footer. Ino ni footer hasi ya website. Mukuru kubibona hano ni hasi ya website. Uri kubibona hasi ya website. Hano ni quick links, hano learn more about us. Ushobora kubareba ukamenya aba n'abantu ki. Okay, nukirika hano kuri about us, ako kanya uramenya aba n'abantu ki. Noneho hano hakaba ari indi future get refer and get movie. Uzana inshuti yawe ukabona movie, katuvuga nda movie nziza cyane, iyo ushaka ukababwira nje nshaka ino movie. Urukumva. Noneho icyo nkundira hano nicyo bita support. Nukireka hano nukuvuga ngo urabona support, just kirika continue as guest cyangwa se login. Ndakirika hano, uri kubona ko hano baragusubiza mu kanya nko guhumbya. Hano uri kubona ko ugiye kubandikira, hano ugiye kubabaza ikibazo cyawe. Niba hari ikibazo ubonye kuri website babaze, nutinye. Okay, reka dusubire hano turebe niba bafite custom support. Nkuko uri kubibona nayo nayo. Ni gute wababaza se? Oya, ni gute wababaza? Ariko reka ndekera gusa ndikubwira ibyo navuze, ni byinshi birahagije. So please, niba ukunda agasobanuye, ntabwo navuga ngo urondore iki cyangwa se nurondore iki. Icyo ndi kugerageza kuvuga ni ugushyira mu gaciro ibintu. Okay, nkuko uri kubibona izi website ebyiri navuzeho. So please, shyira mu gaciro, utekereze, wiyumvishe, cyangwa se nawe ubona ibintu ukuntu uri kubibona. Noneho wandike comment hasi umbwire, noneho tukikomereze n'ubuzima. Okay, please nubifate nk'ibintu bikomeye cyane, just tekereza ubirebe. Okay, please. Yes. So ndagushimiye cyane wewe wabonye ino video, yakubwiriye akamaro kenshi cyane. Niba wari ushaka gutanga 20,000 gawe bisubiza mu mufuko, ugerere hano urebe movies z'ubuntu. So please, ndagushimiye cyane, reka tubonane mu video y'ubutaha. Ciao.